Ole tontuma chuan Elizabeth Nicole Forsey case lungchia thlak tak mai I han en haule don tiang maktak main Elizabeth hi chinshiat lawa bo thutin he case chuinan hian kumsom hni don an hmang hiala tin he case a hian boina tam tak omin mangai na te in nei na te in phasana te le mi thuruk in pon sakena angong le te ani nok hlom mai Elizabeth hi me ni som pathum kumsang kha zakwa somsari pariata lo piangin Jackie California anu le pali anaw mi patinin an cheng hawa kumsom pathum mi ani lai hian an in kong an le lam chi a chung ko pakhat hian in ron lo ve in chuta an pa ber chu Michael Saira a ni in anu pui seliba ka an fa te no pangte te pahni tinen an cheng ho ve buka amai ro chu Michael le anu pui te chuan na an tho ve ve awang chuan an ina an fa te en kol tu tor chu an nei tak lo awangin an fa te lo en kol tu tor naw om tu lak an rota a Michael a chuan an kot kai mai om an chenom te fano chu an fa te om tura adu tho soin anu pui seli po chuan a pasal rot na chu alo pom ve mai boka ti chuan kumsom pali upa Elizabeth chu an chenom te naw om tua awachang ta ani chutia Elizabeth in anaw om de chu a om reitil tel nu chuan angai na til tila chutiang bokin anaw pang om te pu in Elizabeth chu an ngai na ve hle boka amai ro chu Elizabeth kumsom panga aron ni kuma vandoi thlak takin apa chuan aboral san ta hlo maya heta hian Elizabeth no dona Forsey soidan chuan hetia apasal a thia chang hian Elizabeth chu ain thlak na sa thole thil reng reng chu ala emotional ma in a sensitive thu soya chuba ka an chenom pa Michael Saira chu angai na tharin angai sang thar hle a apa angmaya angai thu soibok heti lai mekin Elizabeth chuan Michael fa de chu a hmanga thole an thil ti engkima a support zel tur thote asoya chuba ka an thil du zong le nuam an ti zong da chu ati pui pe reng thu asoibok ti chuan a hma khan Michael le Silifa de chu chuna chau a om thin kha ani a ma se tu na chuan zanrei tak tak thleng om to in kumni chung chu Elizabeth chuan Michael le Silifa de chu awa om ta ani ni kha chu Michael chuan aiwa a an chung te bula pe ma do thu soin chumi pa chuan Elizabeth chu an rola kal ve tu le an fa ti en kol chun zom zel tur chuan som ta a ma se Elizabeth no dona Forsey chuan chutia a fano an chen om te bula akal ve ngo tur chu a phal lavin a fano chu dan atum na sa hle a amai ro chu child protection service te hial akol nuwa po chuan a fano chu adang zo ta chuang lo a fanu Elizabeth chuan an chen omami Michael le anu pui seliba ka an fa de chu alo ngai nat man to lu to ka wangin an bula omzel chu atum ro hle a heti lai hian high school kal lai chau lani ma se Elizabeth chuan Michael te chung ko bul Winfield Iowa in sun ve chu tum tlatin atopa topa Michael te chung ko bula omzel turin Iowa chuan Elizabeth chu ain son tel ve ta a amai ro chu Iowa a ain son nu po in Elizabeth chuan anu dona ile a thianu Sanangri Britain chuan la in be popringin kar khata voi khatal phone call in emo email mangti in anin bereng thina chumai ba ka Iowa chuan azerna po chunzomin mei thla kumsang kha zakwa somkwa pasaria high school graduate ta a he a graduate na ceremony a hian anu dona iporon kalve in alompuinan emerald le diamond zongbun te po api hiala chuta anu in azongbun pek ta chu angai hlu hle nge nge ani amai ro chu hun engama chen aliam le hnuwa Michael le anu pui seli te chu anin chen ta a hetia anin chen hnu hian Michael le Elizabeth te chu in ngai zong chawin seli po chuan Michael ne na an fa te po chu Michael le Elizabeth te en kol tura ada vek ba ka mundanga ain son san ta dai maya ma se hetia anin chen hnu po hian seli chu a fatinen chuan an nei be poprenga amai ro chu apasal hlui Michael ne na anin biak po theina song song de tho chu ati chiat vek ba ka Elizabeth po chu abita ngai mi alo boka hemi hnu atang hian Michael a kumsom libor vel chuan Elizabeth chu akhwa kherin athunun ta maya tin athil ti tur le ti lo tur song song te shilin tungi abiak anga tungi abiak lawang ti ti thlengin ashil vek ba ka athil ti reng reng chu a control vek ani ber chu lo renga
Michael le Elizabeth te in kop dan hi atirte atang khan amaksak angreng hle a chu Elizabeth no dona ile achia no sanani te po chuan Elizabeth an biak that thei tak lo atang chuan an thathiam ngal vat mai boka chuti lai mekin Michael chuan Elizabeth in anu le achian te abi fo chu adu lavin alo bia ti asia chuan athin rim em zela chu ban chuan Elizabeth chuan anu le achian de chu Michael om lo lai chawin abi ta thin ani chuti lai chuan Elizabeth chuan biakina ain khomna thian thar charin a ming chu Harper Tracy ania hetia anin kom ngi zel nu hian Tracy chuan Elizabeth in ataksa a hliam ani thin ti mu in a ngonga kutari na nu ma tile apuma hliam nu ma ti po chu a mutel boka hei mai ba ka Tracy fano sedi le Michael fa de chu biakina chuan in shebe bokin in lama ti po anin kalpo ve fo thina tum kha sedi kumsari mi Tracy fano chu Michael ti ina alien lain Michael and Elizabeth chu step atanga anuk thalai a mu thu soi nge a himin no hian Tracy po chuan voi khat Elizabeth chu anin te a hlau thong takle Michael an asoi sakna hliam ne na alo kal thu soya chumi tum chuan Elizabeth po chuan Michael chu a hlau thu soin ati du da na le asoi sak thina te chu a tor thei to lo thu te asoi hiala chuta chuan Tracy po chuan Elizabeth pum le aban vela a hliam no ma te chu lo en sakin anin te a chuan thakhat lai om tir ve nge ani amai ro chu hetia Elizabeth chu a thianu te in te a om chung hian Michael chu ni tin abul vela chuan ron kalin Elizabeth chu aron enzi a chu mai ba ka atak chu Elizabeth omna atanga fi soma hla park thinin awa chai boy ringa chai ai ma chuan awa vo thin ani deu berzo ko me chuta chuan afa de chu voi khat ma a motir to lo tur thote a shilba ka ama chu tu ma shiat lawa ti bodai atum thote po asoya chu mai ne lavin an kong khara te chuan vona thu ziak te da in zote ngong or chhia le note alo da boka chuta chuan alo let lo ani chuan he zote anga ati bo mak tur thole tu man an mu to lo tur thu ziak te ada a hengba ka hian ranung tha da na tha te voin a video le thalak nei te mang chuan blackmail atum thin boka ma se chung Michael and Elizabeth tha a vona te le ataksa chu bungro ka siama paibo atum na te chu Tracy chuan mu ve in law enforcement lama ava report ta a amai ro chu Michael a report na chu engma ani talo thung heti lai hian Michael chu mi ten mi hlom tak an laka tanga hlataka om tura an duang kha nima se Elizabeth chu ala no pangin ala mol mang hle thunga apasal Michael Saira chu ain siam tha thei mai ring ma se kumsom li lai upato chuan midang thu chunga aum da ne ari ruput mang chu athak mai thei to lo ti Elizabeth chuan a shelo ani che kanyang chu atopa topa Elizabeth chuan Tracy te in te chu chhosan le in Michael bula chuan alet leta a ti chuan January thla kumsang kha sakwa samkwa pariata Michael Saira nian chuan in nein heti lai hian man please na an cheng mek boka hemini ani nei ni hian Tracy po chu kalve in Elizabeth chu Michael nei lo tur chuan a shil mula ma se chung chu Michael an alo sia chuan Elizabeth le Tracy te in biak chu phalta lovin anu a phei chuan Tracy chu an ina lian po a phalta lo maka ma se Tracy chu hi Elizabeth Michael adu pui lo tu ani lo ama sing tu anu donai po chuan afano in Michael nei atum chu adu lo hle a ma se Elizabeth in Michael chu ane luitlat awangin ani neina po chuan Elizabeth no donai po chu akal ve talo nge a ma se Elizabeth chu anaw high school graduation lompui turin Iowa atang chuan California June thla kumsang nia kalin hetia California omchung hian Michael chu Iowa lo oma ma se Elizabeth chu len thlazui zel thovin California ni thum acham chung khan Michael chuan cholawin Elizabeth chu a call char boka hei hi Michael hian anu dona in afano chu a hnena le to lo tura alo thlem vak a hlovang ani bera chuti lai chuan Elizabeth chuan Michael thildi dan chu a hrithiam lovin chen mai te adu ruma ma se chu thildi dan tur thabir ani le ni lo a hre mai thei se lo ya chuan Michael ril roti ze om deuh nan Elizabeth chuan anu in chu chhuasan le in ano panlai changa a thian nu Shannon Greber hne na chuan ava khosataria
ani nen hian aiwa a ain son tir atang khan an le in bichar char kha ani a khatia Michael an bia ka phal lo bo khan thlakhata voi khatal so an in bi sham thin ani masi Elizabeth anu in atanga a thianu sanani ina ain son ta chuan Michael ri ro chu atidam ta chuang reng reng lo maya Michael chuan sanani in chu kol rengin Elizabeth chu avo zui le ta a chuta Elizabeth abiak chuan ring tak taka au khum vak vakin alo holo ani chuan tha ti voin ama mai ni lo anu le anau ti mai ba ka a thianu sanani le afa te takte te po chu tha saka avo tel bok chena ma se Michael an sanan ti in chu ni tin santina a kol tlut tlut china wangle Elizabeth aron vo na song song de chu sanani pasal chuan ngai theidalovin an phone chu ati to bringot ani ome sanani chuan Elizabeth chu aiwa chuan le to lo turin adu hle a soidan chuan Elizabeth aiwa a le ani chuan an hmole ngai to lo arin thote a soi hiala heta sanani soizel dan chuan Elizabeth chu aiwa a le to lo nan chuan engkimati du thote soin Elizabeth ho tora airport a thla po in a flight chu anan man lo nana a kal tlai pui thote a soya mase Elizabeth chuan a tur flight chu a chho hun tur aya tlaya a chho wangin Elizabeth chu a ho thei phata alo ni ye chuan hetia a hole no hian a thokin chuta chuan a tho pui me che pakha sara inen chiana anin char thar le a Elizabeth chuan sarai chu ni tinin an ina a thla ho si a hei hi a chan chu Elizabeth ti le sarai te hi Mount Pleasant an omna veng in an wang ani a mase chutia an na thok zo an hon don tak se a chuan anin ngai na ta hle a anu a phe chuan Elizabeth chuan a pasal nena anin kara boina tam tak te chu shil ta vekin Michael an kut a thlak na nu ma te chu a hmu tir ta boka hi mi nu atang hian Elizabeth le sarai te chu an lo in ngai na ta hle a mase chu anin ngai na chuan boina a thlen pha don ta tlat mai ni kha chu Michael a ina lo lain an fate pahni chuan an nu le pa te roma an kongkhar chabirol lu na kwa chu an bia chuta chuan an nu Elizabeth le a thianu sarai te chu khuma an lo mu don lai chu an mu ta tlat mai le chutia Elizabeth no panghawin sarai ne na anom du lai an mu ti a shat vele chuan man mo taka a thom no te siam thoi thoin sarai apartment a chuan in son lu ve atum ta a mai ro chu boina pahni om tlat thung Elizabeth chu pasal nei lai ni in a pasal le a fati ne na cheng ho an ni a chutiang bokin sarai po chuan a me chat pui tho a bial no Terry Chessery ne na cheng dun ani ve boka he mai ba ka Elizabeth le sarai ti thil ti chuan Michael chau ni lo Terry po chu ati thin rim hle ani chum khat Terry an apartment a le le nuwa an ina phone chu a han en chuan voicemail a Michael a message som thum chuang lai lo omin a voicemail te lama chuan Elizabeth chu an ina hole sham turin angena mase a message tanga chuan a thin rim to in an khumna le bona te chu a ron thon alo ni a hemi hnu ni reilo te a hian Terry in an ui wal pui tura pona chwa tum chu an kong khara Michael chuan alo nga kareng maya chuta chuan sarai chu an hatho na phone a call tur angenin anopui Elizabeth chu ron hotir le sham tura ngen turin ati boka heti lai hian Michael chuan zubur kenga a in pareng ba ka a fati pahni chuan a hnunga chak chungin an pa chu an zui ve zela heng ba ka hian Michael chuan anopui Elizabeth an ina tanga a chwa thole kola chan theilo thote soin ti ngaina a sha to lo thote ri ne na chuan a soibok ani a mai ro chu Elizabeth le sarai ten apartment an ron thlen chuan Michael le Terry ten an lo nga kareng ani ti an hmu vele an pahni chuan an hlau thongin rang taka tlan bo an tum ta a ma se chutia tlan bo an tum chu Michael chuan Terry ne na chuan rang taka tur shilin an ta ngal wata vane siamin an apartment bul nai parking lot a chuan anin nang chingman ta hlau maya chu vele Terry chuan sara ina phasana wang chuan anin hauna sa in anin sol na sa hle a chuti lai mekin Elizabeth ve thung chu kar chunga chuan thutlatin alo chhuak du lawa mase ani po apasal Michael chuan ron an khum bak bak chung le an chia lo borbor chung chuan aron panta a chuta Elizabeth kara a thu chu kar tuk ber tang chuan hnuk chhuakin heta a hnu chu awang hian Elizabeth chuan a oma hliama tor pha ba ka a thomno hak te po chu a thler vek nge nge ani hetia ani ti boi hnu hian
Sarai le Elizabeth chu station hnai bera kalin ta chuan an chunga thil thleng chu police ne na an report ta a chuta chuan thu nei tu te chuan Michael chu mi ina an phalna lalawa luruk thu boya le midang te ko thlak thu boi an lo order ta a hei ba ka hian ko chuan Michael chu Elizabeth beto mi lo torin an ti da boka hi min nu hian teri po chu Sarai ne na an apartment lo atang chuan in sun chhuak ve ta bokin Sarai le Elizabeth te chu an cheng don chui ta a nima sila Michael chu Elizabeth le Sarai te chen in kota te chuan la aw vak rengin a an khum chiam thin boka chuba ka Sarai chuan number shat lo atangin phone call tam tak dong fawin a han chan la in tu ma ron chang le tu om lo hian are chiap mai zel si a ti chuan chu thil thleng chu Sarai chuan police ne na va report le in police chuan tunge Sarai lo call ve se tu ti shi tur chuan phone company atangin zer chiana an nei ta a chuta chuan chu ni somni paruk atanga July ni som paruk in kara khan Michaelan Sarai apartment chu voiza somruk pani lai alo call ani ti mu chwa anita ani ti chuan July ni som paruk kum sang ni Elizabeth le Michael ti in chen atanga thakhat na che ani a hemizan hian Sarai chu na thok torin dar som le achane vela in atanga chhuakin a chhualai vel hian Elizabeth chu thutlenga alamu hila a chhuadona Sarai chuan an uin Elizabeth mu hil chu ati boilo nan ti in an bathroom a akal nan boka amai ro chu Sarai zingdar li vela an thok bang ron ho chuan Elizabeth chu a mutareng reng lo mai le a han au poin chang to nei lovin are tlok mai si a hei mai ba ka thil thleng chu amakhle a chan chu an ina chuan ti luina le luruk na nu ma po a mulo mai ba ka an in chu akal sandan ang thlapin ala om veka tin Elizabeth document te po ala om veka bang chuan engtia han ti tur nge a shelavin an uila chu bathroom a chuan alo le in kal nan thlap box si a chutianga in ti luina om ang thil a om le owang chuan alo hole mai ringin khuma chuan amu hilta a ma se amu tho nu po chuan Elizabeth chu lo la ho chuang reng lovin a parse a thom hno le a document te po pakhat ma king lovin a bo top maya a kalna she turin engle kha ma anu che box si lo nen Sarai chu amang ang tak zeta ti chuan a to pa Elizabeth bo tho chu a bo atanga darka somni pali hnu chuan police ne na a report ta ani Elizabeth Nicole Forsi Sarai chu hetia chin shiat lawa a bola hian kum somni pahni leka upani in a bo atanga reilote ya police chuan zon na chu an chan ta ngala amma sabera a pasal hlui Michael Saira chu ringhlen masaberin July ni som parok Elizabeth Boni Khan Michael chuan Sarai te in chu tlailam dar thum vela tangin a call jana voice som pahni aya tamma callin a call ni nun ber chu zandar som le minute som nga parok ani a hei hi Sarai a hna kal tura a chwa tanga minute som ni parok liam hnu ni in Elizabeth po ama in om to nge a hei ba ka hian July ni som pasari Elizabeth bo tu ka chuan Michael chu a hna kal tura ngai ani a ma se hemini hian a thian pa Gerard Cribel chuan Michael fa te om sak thole jingdar nga li achane vela Michael ti ina avakal chuan Michael chu alo rui hle tho soya chuta chuan Michaelan Elizabeth chu an ina zana aria tho lo soin jingdar nga a chwale tak thu alo shilba ka hemini hian Michael chu a hna po chuan akal ta chong lo ni ina soya he wang hian police chuan atuk July ni som pariata Michael chu callin Elizabeth chungchang a hriat lo an zota a ma se Michael chuan police chu Elizabeth chanchin a hriat lo thuin alo chang tlat mai hemi hnu July ni somhnia police officer chu Michael ina kal in Elizabeth a bo tho Michael chu awashilta a heta hian Michael chuan July ni som pasaria chuan a hna a akal lo tho soin adam thatlo wanga kal lo ani thole Elizabeth nen anin chena chu atornat viau thu te chumi awanga chote ai thatlo thu te le amu that theilo thu te alo soibok ani ti chuan Elizabeth chu chin shiat lavin abo mak maya achung te le a thian te po tu ma belavin a bank account te po khoi chet ani lo boka chuba ka anna thona atanga a thlo te po lalami alavin are vung mai si hetia Elizabeth chin shiat lava abo thut le a document le poisa pakhat ma akeng mi boxi lo chu amakhle ome achung te le a thian te a kalna tor she tor o manga an ngai te po in tu man an chilawa
police chuan Elizabeth an hmule hmulo te chu kotlera te an zot kwalin a thalak poster te an siam baka a chanchin te an ziak boka amai ro chu Elizabeth chu mi in an hmule hmulo zot kwalin a thalak te chu simkwal bok ma se chung an thil ti te chuan hlotlin na le an case ma sona anei theilo mai ni lovin a chanchin chu hria tur pakhat ma om the chawng lawa ti chuan kumsang ni September 30 lama Larry Headlena Iowa Division of Criminal Investigation agent pakhat chuan Michael chu a kom ta a chuta anin komna a Michael soidan chuan Elizabeth nian chuan no pa in ngei tak ani thote soin put a thlak ngai mi lo thote a soile a chuta Larryan Johnny som paruk boina chungchang Michael chu zot le in ani chuan khamini khan zo arui awangle a thinarim em awanga atum lo puya khatianga cheta kha ani tho soya chuti rwal chuan Sarai apartment a voitam tak kola vo thin tu ero ani lo tho soi boka ma se call record te atanga alan dan chuan khang phone call te kha Michael phone atanga call vek ani thole Michael phone call te chu Elizabeth bozana atanga atop ngal vek tho agent chuan soile a chu thu a soi zo chuan Michael chuan mi tui ta chungin Elizabeth bo tho a chuan an pu a hlo thole an man a hlo thu te Jela tan a hlo awang tia phone call te kha ama ti ani lo tho soin agent Larryan Elizabeth thi to angmaya asoi chu adu lo thu le kut a thlak ngai mi lo thu ala soi chang bok ani ti chuan Michael le agent te anin kom zo hnu chuan investigator lam chuan Michael in da phalna warrant moin Michael in chu an dap chan le ta a chuta chuan Michael bedroom chunga chuan police chuan safe tho rok moin a chunga chuan Michaelan Elizabeth apek gold chile anu in high school a graduate alompuina na apek emerald le diamond zumbun te chu an muta a heng atlero te hi Elizabeth chuan angai hlu hle a ain boldo na chawlo chuan phelpo phel ngai lovin a taksa omreng thin kha ani a chu mai ba ka Elizabeth chuan a zungbun chu Michael nen anin ti boin nun bera police nena akala thla an la ka khan police chuan alabun ti an huboka chu ban chuan engwanga Elizabeth zongbun chu Michael sefa lo omde nge ani ti Michael chu police chuan an zota a ma se Michael chuan Elizabeth in ain son chwa don lai vela a thei ngilpal ani arin thoin a changtlat maya nima sila officer Murray chuan Michael an Elizabeth in chu ni som paruka kot athak tum khan Elizabeth in azungbun chu alabun reng tho a soi vele a heta chang hian Michael thu soide chu arin tlak lawa an ngai ba ka Michael chuan Elizabeth zongbun te a bedroom a alo omde chan chu soitur a shilo ani bera heng ba ka hian police officer ten Michael an rin hlel ne chan chu Sarai te in Elizabeth aboni atanga a kol tangai mi alo kha ani a tin police ten Michael hna chuan Elizabeth bo thu kha abo atanga ani lina July ni somhnia chau khan an shil ani si a engwanga anupui hlui chu aboti asiat ma atanga kol tammi alongi ani ti te chu an ngai to a hei wang hian police chuan Michael Saira chuan thil thop ani an ring ta hlea amai ro chu evidence mumal tak nei lo chuan an pu ngot thei si lo chuti lain hun akal zel no chuan Elizabeth chu ama du thu ngeya kalbowa biru ani thei mai ngem ti chu thil thei tak ni le in chuti anga ngai po chu tam tak an omboka ma se Elizabeth chung tu chuan thil ni theilo topa an ngai ve thung ti chuan Elizabeth Nicole Forsi case chu kumtam tak chin shia tur omya labin aliam ta a ma se Elizabeth no Donna Forsi chu labe dong be chong labin afanu Elizabeth chu ingtika imo ina alo hole abe se tlata kum khata voi khatal aiwa a afanu chena chuan kal thinin afanu thalak takingin azong kwal renga chu mai ni labin kumsang ni soma donai chuan billboard chu manto taka ho in afanu Elizabeth thalak chu atar tir beta a he mai ba ka aum na she tu te hna poisa dollar sing ni lai lo mana apek tur tho chwa bokin afanu chu bandoi thlak taka alo thita ani po a arwang tal an chon mole nge abe se tlata tin mi to emo in afanu bo tir khan an lo mu anga he athil tar manga an lo shia chwa theipal tak mialin ati ani ber ya chuan Elizabeth bo atanga kumsom no a chuan donai chuan afanu bo dan bel chu ngai ro chinin interview na a arin dana soidan chuan Elizabeth chu ina omlain
mi tu emo in pona lo chuak turin akawanga Elizabeth chu ina tanga chuakin ami va hmu nen chuan anin sol hnuwa chumi zana chuan thil thalo tak a thlengta ani arin thaw soita a nima sila Elizabeth bo hnu kumsom chung khan police chuan zon hmu thedan kong an tapna sa in an thei top tak meu an chho renga tin mun som sari pakwala ya Elizabeth chu an zonga ma se khoya ma chuan an hmu thei chong lo ani ti chuan police chuan Elizabeth bo da ni a chanchin vel chu National Crime Information Center Missing Person Database a chuan mi bo angin an da lut beta a chumi hnu kumsang ni som pasari Elizabeth bo atanga kumsom pasari na alawin her chwale me chuan Elizabeth Nicole Forsey case chu atharin an chui thale a heti lai hian Michael Saira chu Iowa atanga insonin Colorado a alo cheng to ngi a ma se investigator de chuan case chu chuin abula tang chuan thil engkim an endik thatle vek ba ka thushe tu thu an zo fiana video de chu an en non le a chuta chuan ahma a an lo ngei to vak lo le poimo vaka an ngei lo ma se thil poimo tak mo chwa thar an nei tatlat mai le Michael a thian pa Gerard Crable July ni som pasari kumsang ni a Michael fa te lo en kol tu in a soidan khan Michael a in jing lamdar nga li a chan vela akal khan Michael a chu arui le thu a soi kha ni a chuba ka Michael an Elizabeth khamizan khan an ina aria thu a shil thu le jing lamdar nga vela a hole thu kha a soi boka ma se Michael an police ni na ero Elizabeth a ina om thu kha voi khat ma an thu so fia lai khan a soi mia lawa chuba ka Elizabeth songbon te kha aruma khan an hmu ani kha he wang hian investigator de chuan Michael Saira chu man an tumta ani de chuan Elizabeth chu kumsom pasari chung lai bo to in mi bo ang ni ma se investigator de chuan a thi to an ren mai ba ka a that tu po a pasal hlui Michael Saira chu ani an ring tlata chu mai ba ka Elizabeth kumsom pasari chung chin shet lawa a bo chung khan a chung te le a thian te po voi khat ma biak po tumna a om lawa tin Michael anena anom don lai khan Michael khan voi tam tak soi sa in kut a thlak fo boka he thil hi a thian te le chung te po in an shat pui nge ani hengba ka hian Michael khan Elizabeth chu tha tu ma mo to lo tura da thata voi tam tak bo thinin chu a vona chu Michael chuan a ti hlo tlingta investigator te chuan an ngai tak mi a le chuan November thla kum sang ni som pasaria Michael chu police chuan Colorado a man tangi nge in Iowa chuan an shwai let le a heta hian Michael chu anupui Elizabeth a thuru ko wanga char sem sak ani ngala chu thil thleng chu Elizabeth bo atanga kum som pasari chunga Elizabeth chung de ta na thil thleng lom ber ani hial ome anu donai soidan chuan unri tak kan nga to hnuwa thil sol ti tu an man theta hi alom hle ti in a soi nge hemi nu hian Michael chu chal nei dura ti anita a ma se boina omne tlat mai chu Elizabeth rong chu mu alani sila awangin arong en dik tur om lo mai ba ka a thi chan te le a thana te chu en dik tur om ta silo chu prosecutor dan chuan Michael a tol thatua pothluk mai chu a har sa ta hle a heta prosecution lam soidan chuan tol tha dan le tol tha na na an man lam kha tarlan an tum lawa an evidence nei le thu she tu ti atanga Michael an poi a khoi nge ni ti kha fin fia mai an tum thu an soya tin Elizabeth bo atanga kum som pariat na cho he thu boi hi soini in defense council lam chuan Elizabeth rong zon hmu kher chu Michael a thil sol ti highland nan chuan apui mo ber lo tin an soi boka amai ro chu Michael chuan Elizabeth chunga thil thleng chu ati ani lo thola soi fan fanin Elizabeth po chu athi alarin lo thote a soi boka ma se district court chuan Elizabeth chu an evidence model e thil omda na changti a an chu chuan athi to nge ringin Elizabeth chu khoi emo atanga lo in lan thut tur emo achung te le a thian te a omna le aladam thote shila lo be thut tura an rina chu abo to thu an soi bok ani ti chuan prosecutor lam chuan Michael chu Elizabeth bo ma a benung bertu ani ti an evidence nei atanga soin Michael po in anin biak nun ber chu July ni som pasari kum sang ni zandar som lem ni somnga paruka anin biak na chu apom taboka chu mai ba ka district court chuan Michael a thian pa Gerard Crable thu soi kha soi chongin Elizabeth Bozan Khan Michael an Crable hne na
Elizabeth a ina aria thu soya tin khamini July ni som pasari khan Michael cho na a akal lo ba ka Michael an Elizabeth che na in a call thin kha khamini atang khan a cho san mi a ma se police ten Elizabeth bo tho kha Michael cho abo atanga nilina July ni som hnia chau khan an shil si ani ti na soya heta tang hian ko chuan Michael an Elizabeth chunga athil ti te an sei ho no chuan tual tha do na thil ani ti an mu ba ka Elizabeth cho a controlin adu dan dana om torin adu a chuwa chuan Elizabeth in midang neya a chwa san hnu a phega chuan a thin rimin Elizabeth cho tina theidan ngot angai to arin om hlea he mai ba ka ko ta chuan Michael an Elizabeth tha avona le arwang chu tu ma mo theilawa thuruk atum tho a shilna evidence yang tak an nei boka tin ko chuan Elizabeth in abo ma ni kwa khan bank account atangin poisa ala chuak ti an shia a ma se ana thona experience a tholo te chu alami se lo thung ti te chu an chui chuak ta veka le chuan ko chuan an thu hriat le an fin fian na nei ti atangin Elizabeth chunga thil thleng chu Michael a thil ti nge ni ti in thutluk na an siam ta mi a heta an ko hearing lai hian Elizabeth nu dona forsi chuan Michael chu a phone ruang ada na zotin Elizabeth taksa engi molai berpo mole sham alabe seya chumi pa chuan Michael chu adam chung hun lungai takle na taktora mangzau tora adu thu asoi ba ka antana ni chalo ber chu an chen ama Michael te chung kwa an ron in sun lai kha ani thu te soin khati lai khan Elizabeth chu kumsom polimi che alani a anun anti chhia sak vek ani ti in asoi bok ani ti chuan juni somni panga kumsa ni som pariata kumsom nga pariata upa Michael Saira chu kotin Elizabeth thata arwang da bawa mo phortirin first degree murder case an ortir ta a heminu August ni somni pathom kumsa ni som pariata ko chuan Michael chu adam chunga tang tur le parol po a chuak theilo tora shemna apek ba ka Elizabeth chung te na zang domna dollar noi khasinga piturin atita boka ma se he thu topna alani mai lo September tha kumsa ni somnia Iowa Court of Appeal chuan Michael case chu in first degree case chu second degree a thlakna dilin a shemna te chu ti nep deu adila chuta chuan Iowa Court of Appeal Judge Mary Tabor chuan Elizabeth ye chin shiat lawa abo hi athito ngem ti fin fiana om lawa chutiang bokin Michael an Elizabeth hi athat nge ni ti fin fiana po om chong lo tin Elizabeth ruang le tual thana man ro ti ba ka athi chante ti cheng torin eng evidence ma om lawa chuwan chuan Elizabeth chunga thil thleng hi Michael ati ani ti fin fiana pakhat ma om lo awangin Michael Saira chu first degree murder case order thei ani talauti in asoya ti chuan ko chuan Michael chu kumsom nga chung tang to le kumsom thum hnuwa chho ani thei tur thu an soita ani ole na ngai thatu te Michael hian anopui Elizabeth hi atha ering vm nge nia Elizabeth hi akal bo zo ingai dan komin lama ron tar lang pero le